Githagathago kia aikari arwai aria maramomoreirwo nyumba ciao gitironeka ta giguthiraga na ihenya giatira kuona mugunda uria urerikana nikuo thirikari irabangite kumatwara na kuo ni gutumukite njukaniriro. Kuratuika maofitha a ministry ya migunda marokire guthurima mugunda uyu uria uri mwena wa Komarok Matungulu kaunti ya Machakos, no aikari angi makiuga mugunda uyu ni wao, makinyitwo mbaru ni uria wari seneta wa Machakos kuhamurithia maofitha acio. Sasa hawa the government survey sawa, si ya serikali, hatutawatoa watu wafanye ile kazi yao wanafanya, na sisi tunatumikia nyinyi. Kama kuna maneno basi kuletwa karatasi ya kusema waondoke, na tutazuia kazi isiendelee tafadhali. Haha niho maofitha a borithi maingĩrĩire gũkĩgĩa na njũkanĩrĩro gatagatĩ ka Mũthama na komanda wa borithi wa gĩcigo gĩkĩ. Karanja, there is no right whatsoever hawa watu kuja kuanza kupima shamba ambayo ina kesi kotini. Hapana, I represent these people. There is a court order. Mimi sema ni shipo. Mugunda uyu uratuika ni wa thirikari na ukoretwo uthiũrũrũkĩirio ni ngucanio, gikundi kia andu amwe makiuga ni wao, na Mũthama aratetera andu acio akiuga nio mabatie kurũmbũiyo. Mheshimiwa Karunei, pali huko mimi nifikiri nitapata cheti cha allotment letter ambacho kimetoka kwa ofisi yako. Unielezee unawezaje kutoa umilikaji wa shamba na kugawanya kwa watu ambao hawajulikani. Hede ya betika ino gari iria maofitha a ministry ya migunda mauma nacio ciahũrango icicio na betika ya thirĩra ceceni-inĩ ya borithi ya KBC. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.